Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo reakciju na poznate igrače koji su pružili podršku drugim igračima, odnosno nakon tipa nekog ispadanja ili možda nečeg što se loše dogodilo, pa dođe igrač i kaže: ej prijatelju, bit će bolje idući put, glavu gore. Kontate? Kontat. Uglavnom, lajkajte video, subscribe-ite se na kanal, zapratite me na Instagramu, Dorian_Knezević, sad se moram iskašati, ali brate, nešto mi se nadražilo, očito sam žedan. Uglavnom, da toliko previše ne duljim, odmah ćemo se baciti na reakciju da video ne bi trajao 200 godina, kužiš? Tu nam se nalazi MNXHD, ono klasično njihovo, lajkali smo već video, idemo pogledat mi te poznate igrače da vidimo šta su oni to tu napravili. Znači sve znate, don't copy my video persone i te gluposti, to nikom ništa. Zatim će on sad tuknuti svoj Instagram ovdje, neće, okej, izvini, molim te. Idemo dalje, evo ga ovdje Kimpembe, Atieš i Lukaku nakon što su ispali iz lige prvaka. Nakon toga evo ga ovdje Messi nakon poraza od Francuske u osmini finala ili četvrtfinala, ne, u osmini finala svjetskog prvenstva. Evo ga tu i Messi, ovo tu se sam pozdravili, to nije bila neka podrška. Tu je također bio samo pozdrav, ništa da brate mili sada su si govorili ono brate, brate, drži glavu gore. Evo ga Marcelo i Buffon također prije utakmice ovdje lijepo pozdrav, izljubili se, brati mili, da nije bilo kamera ko zna šta bi još bilo, šta bi još napravili. Dani Alves ovdje kad su igrali dok je on u Juventusu pa se došao pozdraviti s ovima iz Barcelone. Evo ga ovdje zamjena nakon utakmice, dresevi, evo ovaj uzeo ovaj uzeo ovaj, veoma lijepo. Nakon toga ovdje iznervirani Buffon nakon što je ono bilo 3-0 u prvoj utakmici za Real, pa je Juve stigao, koliko je već bilo u prvoj ne sjećam se, pa je onda brate Real dobio penal koji po meni se mogao suditi, ali mislim da to nije bila utakmica u kojoj se to trebalo suditi, nego se trebalo pustiti da se ide na produžetke. I on se tu iznervirao i dobio crveni, ono instant, direktan crveni, jer je rekao sucu jebem ti mater, sve da ti jebem. I brate, došao je tu Ronaldo i utješio ga. Uglavnom, evo ga i ovdje Paulo Dybala koji tješi Di Mariju, to su si međusobni suigrači. Evo ga ovdje Van Dijk koji je došao utješiti suca kojem je umro ili otac ili majke, ali uglavnom nekomu je umro, a on je svejedno sudio tu utakmicu. Nakon toga evo ga Willian ovdje daje, to je pita Higuaina hoće pucat penal, on je rekao ne, neću i Willian je pucao i zabio je ovdje gol. Da vidimo šta nam je sljedeće, inače ovo smo vidjeli nedavno kad smo radili reakciju na te dodjele u penalima. Da vidimo šta se ovdje nalazi, ovdje ja mislim da li ovo Balotelli ili ko, ne znam stvarno. Evo ga Lukaku ovdje tješi ovog malog potencijalnog dobrog golmana jednoga dana. Evo ga Pogba, ovdje se pozdravlja sa svojim igračima, u ovom slučaju je ovo, nije suigrač, ovo je Pogba i Neymarče dok je bio u dresu ovog. Da vidimo ovdje Sanchez, brate mili, tu se ljutio i došao mu Fabregas i zagrlio ga, vidite kao nešto, brate, ovaj se usto došao, ovaj Sanchez se već pripremio na fight, ovaj došao i zagrlio ga. Evo ga tu James nakon što je plako, nakon što je Brazil izbacio Kolumbiju sa svjetskog prvenstva 2014. Evo ga ovdje dok izlaze na teren, ovdje ništa toliko spet, to ovaj skinuo dres i dao nekom, da li je bio igrač ili netko, ne znam stvarno. Ovdje na terenu ne znam nija tko. Nakon toga ovdje imamo Modrića i Higuaina koji su zajedno igrali jedno vrijeme u Real Madridu. Tu su se malo ono ispričali, ovo ono, sve ono njihovo klasično. Da vidimo da li imamo još nešto, imamo ovdje ovo ja mislim igrač Chapecoensea koji je, ja mislim da je Chapecoense, stvarno sam zaboravio više kako se zove ekipa, ja mislim da sam sigurno dobro rekao. Uglavnom to je igrač koji je preživio onaj pad aviona, ono što se dogodilo prije 2-3 igrača. Uglavnom preživio je pad aviona, ali eto, nažalost je ostao bez jedne noge, morali su mu tu jednu nogu amputirati, ali sva sreća medicina je toliko dosta uznapredovala, tako da eto, može se ugraditi proteza i normalno se može šetati, ne mora voziti kolica i tako to. Uglavnom mislim da je to sigurno taj igrač. Idemo dalje, inače bilo je tu ja mislim još preživjelih nekih, ali nisam sad 100% siguran. Da vidimo ovdje Manolas i Thibaut Courtois koji su ovdje malo ispozdravljali. Evo ga ovdje dva golmana Poljske, evo ga ih na zamjeni, ovo ono. Ovaj se vjerovatno oprostio ovdje od repke i vjerovatno je to kraj klipa.
Inače, hvala svima koji ste pogledali ovaj video. Ova zadnja dva i ovaj video je bilo snimljeno unaprijed, tako da su videi bili malo možda kraći, ali sam se potrudio da snimim klipove da imate unaprijed, pošto mene nema kod kuće. Uglavnom, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, obavezno uključite ono zvonce. Volim vas puno, hvala na podršci. Opet onaj Tajfun malo Dorian nas jebe, jer brate mene ne izbacuju, nek sam gura tog Doriana, mene ko jebe. Uglavnom, mi se vidimo u sljedećem klipu, do sada veliki pozdrav. Ja ne stajem, ludujem, ko da se sutra udajem. Radit će sve što mu kažem, ko da lutka budujem. Ovo je stanje kritično.